sokuqala sivulele inkonzo ngimangele ukuthi asikapheleli kodwa ke ngicela ukuthi nazi-ke baka Matinta imoto ayilunganga manje bangitshele nami sesiphakathi enkonzweni manje siyacela ukuthi nibakhumbule izimoto lezi ziyasihlupha manje sisihlupha nje ziyadinga ukuba sizikhulekele ngalokho ngishilo ukuthi simele sizibheke emkhulekweni uma uNkulunkulu asasisizile bonke uzalwa ngizacela ukuthi sike sihlabele iculo elithi oh bayethe enkosi yami oh bayethe enkosi yami oh,